سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا تبوكت كوننا وتر تمريدنا يو لومون كم وترو بعلا قد سنة زلوم زينان مسو زخي تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة مدبنا مسانا خصنحو بتتنان قدمكم نايلو معرس سنريو بزعبا وتهدراو كنتاتنا يوكرين روسيا ترايدي كوني بزعبا جيوبوليتيكال مقصقاس أمريكا روسيا أوروبا كانت حيالة هجرات زخدوا زلو كابتا عبدو كينات وتعيول زقبر زلو أمونغو دونالد ترامب أبالات ناينيتون تفتيرو زولو تساقم دما كنرينا مغنياتهم دونالد ترامب نتي conventional way وانتلومو تريو ناي أمريكا مس أوروبا مستوى محاسو تاقوينا تسرحو دونالد ترامب بزح أيامللون يوم نزي أيامللون ترايدي كونس كابتن محاسو تهجراتون حدقا نتن محاسو تهجراتون حدقا يوت كم زولي زنقر زولو سلازي بقول ما قد كرينا نتكويناتنا يوكرين راشا خبها ميكس الوايخل سفهت انتناز وهذا زلو قداي كون لايك مقبار سبورت مقبار كسام مودا تام سانا غتصنو مجمر ياقن بتي رسون كوينات زلو يوكرين كنجمر Matter is serious enough that the commander of the land forces himself travels close to the front line to talk about the structural problems of the Anov Kyiv Brigade, the pride of French-Ukrainian defense cooperation. There are problems and there were problems with personnel, preparation, and partly with the composition of the team. I would like to point out that So قداي ناي سراويت ناي يوكرين مهدام ويون كابت جنبارات هذه مدفع هذا كابتي أبي أزاربار السقين زول يابزن حلفة معلتات نوحز جبريجن تريبورت أبز غرباس لزوجة كميت شح سراويتنا يوكرين بستفلا لي من قد كابت جنبارات كم زهادم وزجلس حبريتا سلزوجة اليوم كون خليو بحافشة بزعبا يوكرين زوجة حبريتا قليلي دوت أجانينهم كوت ويكونون عربايان من جتات سلزوجة حبريتا بزعبا يوكرين كتقدل ترايز الله كبر وسخ كموزع نفس قتلتي نتي زخون نعوز جبر مالتي ولا أنت دي أسرها نتناتك سلوا كم يجرم يعطوا كم أصار يوكرين زخون مزرع مالت نتحكي كم زلوا مجلس مالتون بروباغندا يتقصر بزي بزعب راشا حدا مليون سراويت تقتله مالو يلقى أب نهي عربا على ميديا كتصحب تخليها تتقبلهم كمالتي زخسكا كالي بزعب يوكرين جن كم عينة ولا نتحكز جلس تغكل حكز جلس حبريتا موساون أرجع تجميع شوف عبيت مرحتنا سراويتنا يوكرين أبكم باراتنا خدهم سراويت كراخبي كم زر راخبي كبر له مهنياتو بتتسجم أزينا أقول حي ما تسلو زلو بتعود كوينا دماء أبا قد داسن درجة قرانا من قد بتحسلو زلو يوكرين كابزننيو نبي كتكسل تخل بهامي كتكسل تخل زبل عرفتي قلت علي عبدي بيز زلو نزي كوينات زين خندي كتقصلو تخل بزعج تخلو زلا ملكن قرصنا خدت كلا زبليو أبو منتر بوليتيكا مدايتي زلنسكي خندي كتقصل خل زبل أرسون قنو زخي زلو تزي بكل مدايت كم فتشو كم فتنا نزار استزي because at the end of the day أمو داتا أزو كينات زي نبي يقصو يخيد بهامي يقصل زبل عرفتي حركاتك عند أزارة بارس زلو كمتي كل شاب بيزل دما مودا نايزو كينات زي كمي كون زبل عرفتي دما by the brigade personnel who had been trained in France is minimal. You know that, right? Mikhailo Drapati refers to the reports in Ukrainian media of a staggering number of deserters and the allegations of abuse of power within the first Ukrainian brigade formed in France and equipped by Paris and Berlin. Now Kyiv wants to show that in spite of structural issues, its brigade is fully functioning. We're now going on the second. So بعفشة التي كان كيناتنا يوكرين عبي أرس غينو نايت سراويت نايت جنبارات نايتي إزنا سراويتنا يوكرين بفلايتي هذا قداسي برجيد بهذا براشان نو بفرنسا جرمن زدقف سنبري فرنسا السلطني بزح نايم هدام هدما يرأس لزلو كابو أي تحزلو بني خادمات تزلو كينات تزلو نايم ميديا وقزقواسنسي يوكرين سي إذا تكوينات كود دايت أو قبلي إنت حرز بحالا له معالتاوي إنت قد قبريخا يوت كات خفلة لنا تكوينات كميل كان خد حسب بوري جزاي قبرو وندحري دحري خلتصو من تقبرو خينهم مخازن خلتصو من كات تزخب بدا كوينات تقبر مخانو نار أيو خلو تقبر تكون سي قبر كم جلو نار أيو خلو أبو تطويلو تسأبيهم مخنيات كلي كلني تزي بكل مداي تكوينات ساعة كندي بدها كم جلو كرويا كم فتنينا يوكرين من بقديوم
ሓደገኛ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ እዩ እዚ ብመጠን እቲ ኩናት ዝቐፀለ መጠኑ ራሽያ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ደብዳብ ትገብር ከም ዘላ እዮም ዝገልጹ Volodymyr Zelensky called the daytime attacks cruel. He's urging Ukraine's allies to step up the pressure on Russia. This week, Zelensky is due to meet key allies, including U.S. officials, to drum up support for the last time before Donald Trump takes the White House. Shock and grief and debris everywhere. So ከም ንሪኦ ዘለና ዘለንስኪ ኣብዘ ናይ መወዳእታ መዓልታት ተሪፈንዎ ዘለዋኒ ባይደን ገለ ግበር ዝከኣለካ ኩሉ ክትኽእሎ ዘበላ ኣፅዋርን ሓገዝን ግበረልና ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ተመሊሱ ነቲ ዝድለ ነገር ክገብረልና ስለ ዘይክእል ብዝብል ካልኦት ሃገራት እውን እንተኾነ ብዝከኣለን ክጓየ ከም ዘለዋ ዝፅዕር ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ መመሊሱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣፉ ዝኸፈተሉ ንኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ንኸብል እምበር ንዑ ንክቐፅል ድሌት ከም ዘይብሉን ተበግሶ ክወስድ ከም ዘይክእልን ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ስለዚ ኣጋይ እቲ ንመራሕቲ ናይ ዩክሬን ብፍላይ ንዘለንስኪ ዝስምዖ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ክቕፅል ከም ዘይክእል ርዱእ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ንዝበፅሐ ህዝቢ ዓለም ወላ እውን ነቲ ህዝቢ ዩክሬን ከርእየኩም እየ ነዚ ኩናት ጠጠው ክብል ከም ዘድልን ነዚ መራሒ እዚ ድማ ክእለ ከም ዝደልይዎ ዘለውን ዝገልፅ ሓበሬታ We must put pressure on Moscow. We must force Russia into peace. We must continue doing everything necessary to protect lives and stop deaths. And at the same time, it's crucial to maintain the unity of all our partners, America and Europe, and our partners around the world who are helping us. So እንታይ ዝብል ዘሎ ዘለንስኪ ብሓፈሻ ንራሽያ ማክሲመም ፕሬሽር ወይ ፀቕጣ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ኣይደነ እንታይ ዓይነት ፀቕጢ ክግበር ልዕሊ 20,000 እገዳ ተገይሩላ ንዩክሬን ድማ ክሳብ ዓንቀሮም ኩሉ ዝከኣሎም ገንዘብን ኣፅዋርን ገለመለን ሂቦሞም ስለዚ ናቲንግ ሃዝ ወርክድ ወላ ሓንቲ ካብቲ ኩሉ ዝተገበረ ኣይሰርሕን ኣትሊስት ነቲ ዓውደ ኩናት ነቲ ሚዛን ናይ ኩናት ክቕይር ዝኽእል ዝተፈጠረ ነገር የለን ብሕጂ ን6 ወርሒ ወይ ነገረ ተፀቢኻ እውን ክፍጠር ዝኽእል ነገር የለን በንፃሩ መጠን ግዜ ዝበልዐ መጠኑ እቲ ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ናይ ራሽያ መመሊሱ እናሓየለ ከም ዝኸይ ዘሎ እዮም ዝርዩ ዘለዉ ናቶም በንፃሩ እቲ ዝነበሮ መኻዚኖ ብምሉእ ከም ዝተወደአ ንዑ ንምትካእ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮፓ ዝኾነ ይኹን ነቲ ኩናት ክቕይር ዝኽእል ኣፅዋራት ከምፁ ከም ዘይክእሉን እንኳ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ እቲ ናይ ራሽያ ገንዘብ እናሰረቑ ንዩክሬን መሃብ እሞ ብኡ ጌርካ ካብ ዝኾነ ኣብ ዕዳጋ ዝረኸብካዮ ክትገዝእ ምፍታን I think እቲ ዘሎ መንገዲ እሱ ክኸውን ዝኽእል ካብ ወፃኢ ግን ግዜ ስለ ዝወሰዱ ክቕይርዎ ዝኽእሉ ወይ እውን ከተኣታትውዎ ዝኽእሉ ሓድሽ ነገር ክህሉ ይክእልኒ በንፃሩ ግዜ መጠን ንእሽተይ ግዜ ዝወሰደ ራሽያ መመሊሳ እቲ ሰራዊታት ትሕይሎ ዘላ ድዩ ምስ ካሊእ ዋላ እቲ ናይ ሰሜን ኮርያ ዝመፅእ ዘሎ ሰራዊት ገለ መለ ክትሪኦ ከለካ ራሽያ ሞር ፓወር ክህልዋ ከም ዝኽእል ስለዚ ሕጂ ኣብ ላዕልነት ኣሎ ራሽያ ነቲ ኩናት ክናዋሕ ትደልዩ ኣላ ማለት ኣይኮነን ብፍፁም ራሽያ በንፃሩ እቲ ኩናት ብዝቐልጠፈ ጠጠው ክብል እያ ትደሊ ዘላ The UN says war between Russia and Ukraine is intensifying. As we approach 3 years since the Russian Federation's full-scale invasion of Ukraine, progress towards a peaceful resolution remains elusive as we witness a dangerous escalation of hostilities. So far, the war So UN ከንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩናት እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘለዎን ዝኾነ ይኹን ናይ ሰላም ተበግሶ ድማ ውዱእ ዝኾነ ጭቡጥ ዝኾነ ናይ ሰላም ተበግሶ ከም ዘየለን ብቲዮርን ብሓሳብን ብዘረባ እንተዘይኮይኑ ኣብ መስርሕ ዘሎ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ዲስካሽንስ ወይ ከዓ ጉዕዞ ናይ ሰላም ከም ዘየለን በንፃሩ እቲ ኩናት ካልእ መዓዝን ክሕዝ ኤስከሌት ካውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክድይብ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ግን ብዙሕ ዝተጨበጠ ወይ እውን ብቐረባ ክትሪኦ ትኽእል ኣብ ኩነታት ከም ዘሎ ይዛረብ ዘሎ ኣብዚ ነጥቢ UN is absolutely right ሓቆም እዮም ዘለዉ there's nothing ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ይኽእል ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኩነታት የለን so in general እቲ ኩነታት ብካልእ መንገዲ እውን ክሪኦ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ this is becoming very serious issue ናበይ ገፁ ክቕፅል ይኽእል Now less than 2 weeks before President Trump enters office for his second term, and all of the issues on the Russia-Ukraine war will come back into sharp focus as he moves not just from making comments, but from issuing directions. And then we'll have the power of the office of the presidency of the United States. And lots of people are wondering how that's going to work out. Trump gave an interview yesterday at Mar-a-Lago, which we've shown you parts of here and there. But we wanted to shift gears a little bit to show you, first of all, what's happening on the ground, because that's going to inform So ብሓፈሻ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን እናቐረበ ከሎ እቲ ነርቨስነስ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ወይ እውን ሸበድበድ ናይ ዩክሬን መሊሱና በዓሰ ወይ እውን ብጋህዲ እናተረኣየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሶ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ኣምፂልኩም ነይረ ቪድዮ እዚ ናይ ፑቲን ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ከም ዝርድኦን ናይ ራሽያ ኩነታት ከም ዝርድኦን
እዚኣ ዘረባ እዚኣ ድማ ንመብዛሕትኡ ሶሻል ሚድያ ፀልያ ዘላ ርእስያ ምክንያቱ it's very rarely ሳሕቲዩ ናይ ኣሜሪካ መራሒ ኩነታት ናይ ካልኦት ሃገራት ተረዲዩ ኣብ ናቶም ቦታ ኮይኑ ከምብቦ ዝፈተነ ዓይናይ ማለት እዩ እዚ this is ሓደ ዓብይ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ እዩ because ኣሜሪካ መራሕትናታ ከምኡ ይገብሩን እዮም you know, a big part of the problem was Russia for many, many years, long before Putin said you could never have NATO involved with Ukraine. Now, they've said that that's been like written in stone. And somewhere along the line, Biden said, no, they should be able to join NATO. Well, then Russia has somebody right on their doorstep. So, እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ዝበላ ዘረባ ሓንቲ ካብተን ኣገረምቲ ዘረባ እየን ምክንያቱ for the first time ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ናይ ካልኦት ሃገራት ስግኣትን ስክፍታን ክርዳእ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚኣ ካባይ ንላዕሊ ፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ ገሊፅዋ ኣሎ ብዚ One thing that I think was extraordinarily important and that was that he understood that NATO was the deep irritant of Russia in the case of the Ukraine war and he said I understand that that makes sense it's interesting if Trump will think through the eyes of the adversaries, you know, how would Russia view something? How would we view what we are doing? ብዙሓት ሰባት ንፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ ኖቤል ፕራይስ ክወሃቦ ይግባእ እዮም ዝብሉ ዘለው ንዓይ እንተዝሓትኑ ነይሮም ኣብሶሉት ምበልኮም ኣትሊስት ብውሕዱ ዓለምና ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንኸይትኸይድ ከም ሕሱም ዝጎስጎሴ ጉድን ጎዳጉድ ናይ ኣሜሪካ ዘውፅአ እቲ ሓቂ ድማ ንዓለም ዘፍለጠ እዩ ሲአይኤ እንታይ ይገብር ኣሜሪካ እንታይ ይገብር ኔቶ ዝበሃል እንታይ ከም ዝገበረ ንራሽያ ክሳዕ ከም ዝበደልዋ ካብ ተስዓታት ጀሚሩ ሕብረተሰቤት ምስ ወደቐት ብቐረባ ናይ ራሽያ ኩነታት ኣብቲ ኣማኻሪ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝነበረ እቲ ኩነታት ብቐረባ ንነዊሕ ዓመታት ዝተኸታተለሉን ዝፀሓፈሉን ፕሮፌሰር ናይ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ብኣሜሪካ ደረጃ ድማ በቲ ኣካደሚክ ወርልድ ዓብይ ተቐባልነት ዘሎ ኢኮኖሚስት ድማ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኖቤል ፕራይስ ዝግበኦም እልፊ ግልጠምጠም ዝብሉ ሓንቲ ዘይገበሩ ነቲ ኢስታብሊሽመንት ዘገልግሉ ዘይኮኑ በዓል ጀፈሪ ሳክስ ዝግበኦም ነይሩ ናይ ብሓቂ ንሰላም ዓለምና ናብ ኩናት ከይትኸይድ ከም ሕሱም ዝተዋገን ኣብ ብዙሕ ቪድዮታት ናተይ እውን ሰሚዕኩም እዮም ክቐድልዎ ክኾኑ እዮም ፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ ኢለኩም ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ትብዓት ናይዚ ፕሮፌሰር ኣብ ዓበይቲ ስተጃት ናይ ዓለምና ዓበይቲ መድረኻት ነቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሽያን ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ትገብሮ ዘላ ብምሉ ጌጋ ናይ ኣሜሪካ ትዕቢትን ዕንደራን ዝፈጥሮ ዘሎ ምዃኑ ዘቃልዐ ሰብ እዩ ስለዚ ከምኡ ድማ ምናልባት ንኣሜሪካ ምንቃፍ ቀሊል እዩ ንእስራኤል ምንቃፊት ዝኸበደ ኢለን እስራኤል ድማ ናይ ብሓቂ ነተንያሁ ዝበሃል ዕቡድ ከልቢ ብምባል ደንቀነ ከማን ክገርመኩም ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እስራኤል ዕንዳር ኣካይዳ ናይ ነተንያሁ ክሳዕ ክንደይ ንኣሜሪካ ብሓደጋ ክእትዋ ከም ዝኽእል ዝዛረባ ናይ ፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናቱ ሚድያ ሼር ገይርዎ ኣዛራቢዳ ንሱ ኮይና ንርአ ስለዚ ኣገይ ዶናልድ ትራምፕ ንፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ ክሰምዕ እንተጀሚሩ ተስፋ ኣለዋ እዚ ዓለም ዝብል ሰብ ቁሩብ ተስፋ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ በንጻሩ ተመሊሱ ድማ ፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ እንታይ ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩነታት ብትክክል በዚ ኣነና ንብሎ ዘለና መንገዲ ክሪኦ ተጀሚሩ ዓለምና ናብ ሰላማዊ ኩነታት ንኽከይድ ተስፋ ኣለዎ ብምባል ድማ ንሱ መልሲ ይብሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ወላ እውን ዝጭበጥ ናይ ተስፋ ኩነታት ተዘየለ ዝረአ ሓደ ነገራት ግን ኣሎ Russia how would if Russia were to do the same or how do we understand how Russia feels about what we're doing or the same with China it would be a much better world if we could arrive at a situation where a president not only recognizes but acknowledges boy what we're doing is really provoking the other side because most of the danger that we face in the world and this is very important for Americans in particular to understand this we are not at any security threat at all from the rest of the world except if we get ourselves all blown up so ከምዛ ዝብላ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣሜሪካ ናይ ካልኦት ነገራት ኮንሰርን ወይ ስግኣት ኣብ ግምት እትያ ኣብ ናቶም ቦታ ኮይና ክትሪኦ እንተጀሚራ ዓለምና ናብ ዝበለፀ ሰላም ክትከይድ ትኽእል እያ ብኩሉ መዳይ ኣብ ኩሉ መዳይ ኬትካ ንቻይና ትገብሮ ዘለኻ ንቻይና ብናታ ዓይኒ ክትሪኦ ከለኻ ንራሽያ ብናታ ዓይኒ ንኢራን እውን ብናታ ዓይኒ ክትሪኦ እንተጀሚርካ ዘየድሊ ኩናት ክተርፍ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ኣብ መወዳእታ ዝበላ ግን ፅቡቕቲ ነጥብያ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ስጋት ዝፈጥረላ ንኣሜሪካ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንኣሜሪካ ናይ ሴኪሪቲ ናይ ፀጥታዊ ስጋት ዝፈጠረላ ሓይሊ የለን ካባና ኣሽሓት ኪሎ ሜትር ከድና ኢና ንካልኦት ስጋት ፈጢሮም እናበልና
ندبدبن نعنون زلنا إلو سلازي أمودة تكوننت تقتلنا عند حرخينا علمنا السلام كتستمر تخلي بمبال أنا بحكي طبق زخونة زربا يجيزو زرب زي ما تتخكلنيا هجي انتهي ندرسن هنا دونالد ترامب سبوتين كدناغتن نقداينا راشا كدناغت جميرو له نبلصن هنا بقمت قالوا نمن كحوخ اتولم جميرو له اتزغرم ابزي دونالد ترامب ناي بحكي بتي ناي معرباو عالم بفلاي تنا امريكا بدحر مغارجا زمحدر اجندا كإزاز كم زي دلي زرق كونتات بزح يزلو اب تكبار كما يكوني كن حفشا اب نفسه كاف افز خفتلو انصارو بر نطقما ما يسرحني نابن زي اسمعوا President-elect Donald Trump's speech days before his inauguration for NATO countries to raise their defense budgets to a record 5% of GDP has set the proverbial cut among the pigeons. For many allies, the proposition hits hard. Is Trump looking to make NATO an instrument to further American arms exports? Here's a report. So, Donald Trump ناب كرشا سلطانو نخمت ناي معلتات حتى اب خوينو له زلو غزي انتي يزغبر زلو تبال دلو every time نتنيتو زبال كمي غيرونتا مشنقوا صبو غيري اسرلهم تراي سرح خوينو زلو ممليسو مشنقوا ان اسرلهم يخيدالو هذا كابو دما مبزحتن هجرات نيتو 2% ناي جي دي بيناتن ناي كتبن اب مكل خالناتن انفستو غبرو خم زلوا زبس هجرات دما ناي اصوار معبول تكنولوجي سلا زي بلن كاب أمريكا نتي جنزبتي كاب أمريكا كامباين تتكوزوا له أنت أسوار مالتي so نعود يجبرا نزكل 3% زي مال هجرات كم بعد جيرمان زي مثلا كسب الجنة بتكل 3% وندي بس حزل له شجر تجاتي مناطق كلا خلنا دي خم إلى نتن كم زي كفلاز له أنت كد جبراني خايلهم سي أنت همتي لا زي كلا خلنا ورق نراشا كيت كورر يا خبلني بمبال عشان بيدوام كم زنا برا حجر ما نتكل 3% سنهم نقيسهم كبات حوا مسكربو طيب لا ماله 5% ناي جي دي بيناتكم كتكبروا لكم يلوان كابز زغفت صفعيت يلا بقى برتع زغونه صفعيتي صف امزلو لك كم زي نحد سب كم تحسوا سيت بتعمي تتصاوتلو كم عينه صوتا يزي اوروبا كل في الجرمن وسيتكا كل 3% ناي جي دي بيناتهم اباصوار مغبار ابزو وانزي እቲ ገንዘብቲ ነዚ ዝዓኒ ዘሎ ቁጠባዊ ንምድሓን እንተ ገይሮም ከማን ከትሕኖም ዝኽእል ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ዘሎ በንፃሩ 2% ከቢድዎም እናሃለወ 5% ናይ ጂዲፒ ናቶም ንክገብሩ እዩ ግዴታ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ማለት ድማ ብሕፅር ዝበለ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ሓማኹሽትን ክኸውን እዩ ዝግድዶ ዘሎ ኣይ ዶንት ኖ ዶናልድ ትራምፕ ኤውሮጳ ብምውዳቕ እንታይ መቕሰቡ ኣይ ቲንክ ሓደ ካብቲ ምዕራባዊ ዓለም ብዶናልድ ትራምፕ ዓብዪ ፍርህን ስጋኣትን ዘለዎም በዚ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ናቱ ፀቢብ ስለ ዝኾነ ለውጢ ከየምፅእ ነቲ ኤውሮጳ ዝበሃል ቀልጢፉ ናብ ሓደጋ ክእትዎ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ስለ ዘለዎም እዩ ናበይ ክኸይድ ብከምዚ ኩነታት እንታይ ክኸውን መወዳእታ ንዝብል we don't know እስከዚያ ሪፖርት ስማዕ The US president-elect has long been a big NATO critic, even warning repeatedly that it was time for America to abandon the North Atlantic Treaty Organization. In his first term, Trump had hit out at what he saw as Washington being ripped off, vowing to make Europe take its fair share of the burden. This time he pushes the bar up firmly, more than doubles the present 2% of GDP defense spending requirement. So, بحفشة the biggest arms exporter سب عالم أسوار زيادة شتا كامباينات أينوتين دحريلنا ريون مغنياتو متن أسوارات تي باجت ناينيتو طب كل 3% نب قال هجرات كودرو 3% قال بس إحنا لوندن I think نب 4% بس حاولنا لوا so لذي نب 5% تي percent ناي GDP ناي كتبا ندحردي بتباجت ناي مكلغال إذا كان زبزي مبزحتو كاب أمريكا يتأسوار كجزاء سلامتاي من ينتن عبيت أسوار دشتا معبول أسوار دشتا من يندحريلك 4% نايت عداقة أمريكا تعبلو تباب فرق نايت عداقة أمريكا تعبلو سلازي وجد أمريكا تزبالة بيزنس يو أبتي أو بيزنس ناي وجد ما قداميتي تخصب هالقرية كالاي راشا أبكينا سلزول دامبر سفي زغنات بفلا يزو كيناز تقدحريلو أبزع داقة أمريكا بحق كتكاتسان كتصف عام خاناني زر زلو سنة 4.5 سالسايد ما فرانس 11% يبلالو كمون تشاينا فرانس تشاينا 5% يبلالو and then Germany 5% جي اتا عينة تصوارو نابقمت متاوية دلي more كالي 10 I see كلتا جزي okay I think the others كا 10% يمكن مرلو China 5% France
and Russia 11%, 24.5%. እቲ 24.5 others እዮም ኩለን ካልኦት ተደማሚረን ማለት እዩ ሶሪ ክንዶ ክኸውን ኣይክልኒ ናይ ራሽያ is still ኣብ ውግእ ዘሎ እዩ ብዓብዩ 11% ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ኣሜሪካ completely dominate ትገብሮ እያ ትድሕሪያ ዘለዋ እዩ ፈረንሳ ተደምሮ ራሽያ ተደምሮ ቻይና ተደምሮ ጀርመኒ ብምሉእ ተደሚርካየን ክንዲ ናይ ኣሜሪካ መፅን 22 33% እተን ድሕሪአን ዘለዋ ብምሉእ ተኣኪበን ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ክመፃ ኣይክላንን እቲ ኣድረስ ገዲፍካ ማለት እዩ እተን ዓበይቲ ሃገራት ቻይና ፈረንሳ ራሽያ ጀርመን ኩለን ኣኪብካ ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ዕዳጋ ማርኬት ሸር የብሎም ስለዚ ኩናት ንኣሜሪካ ኣገዳሲ ዛዕባ ክሳብ ዝኾነ ረብሓ ክሳብ ዘለዎ ነቲ ናይ ኔቶ ባጀት ናብ ወታደራዊ ኩነታት ዝኸይድ ተዕብዮ እሞ ብመንጠጥ ተገምቲሉ እቲ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ Well, I think NATO should have 5%. Yeah. Well, you can't do it at 2. I mean, at 2%, every country, if you're going to have a country in a regular military, you're at 4%. I think they should be, they're in dangerous territory. I think it should be, they can all afford it, but they should be at 5%, not 2%. I'm the one that got them to pay 2%. The warning to NATO allies echoes what... So, had a serious hagar of that ب2% نفسك كلاغلا يكلني سلازي ك2% ناب 4% ناب 5% كديب خلالو يبلا مالو ناب 2% كبصح حق الهاجر دما جينا نابو دي بصح له كندا نابنت يبصحنا له سبين زبال هاجر ونا يبصحنا له اند طليانو اند بصحتا يمسلن جرمن بخندي سنكلكل كبصح خلي بحالالو قالت هاجر دما يبصحنا له سلازي it's going to be very hard نزن هاجراتنا نيتو نزو كنتات زي نزن دونالد ترامب دليتات نكمالا دونالد ترامب ما every time مشانكو قاناتو ان نقددو سلازي خيزلو نتن هاجرات ناي بحق شقفت يرمالو جرمن بوليتيكانيا درو ملسي بالابزي German opposition leader Friedrich Merz, a frontrunner in February's elections, has responded to calls for higher defense spending, emphasizing that Germany must bolster its military budget. However, he has stopped short of committing to the NATO defense spending target urged by President-elect Donald Trump. We first really have to reach the 2% lower limit in Germany. We are not there yet. The 2, 3, or 5% are basically... So, that was a law. Majamarya, natakilta percent kumbats halana ziti Frederick Merz bahal front runner ibluwallo natakawad zakhal chancellor kaun zakhal zibluwazallo yu. Salazi intaylu malislo. Majamarya afti kilta percent kumbats halana. Ana malatyu lower limit in Germany is 2%. That 2% msahadariyu. We are not there yet. Natakilta percent una bas hanana lana zibzallo. The 2, 3, or 5 targets are basically irrelevant. تزيد تنكالوت كلت ثلاثة 4 5 زبل زلو أبزوانزي أقداسنا تبلون أتقند أقداسي is that we do what is necessary to defend ourselves. أتي percentage كنده percent 3% يكونه كم يجرنا نفسنا نمكل خال عامنة الري تقند أقداسي نابد ما مكل خالنا هجرنا كنسر حلنا كن كلا دمل لنا زعينتي زعجي نريو زلنا كابتك نويزنا برز حشة يكونه نبحكي نيجرمان كانت حنايل تبلالي كورن انت تزخفك كفالو هسكي نتتريف زلو ميسايلات هذا عينة ميسايل اللي منعوتي جدال تشانسلر أولاف شولز أهيبوني بمبال أنكي تسنيرو زعجز مزلو نتتريف زلو ميسايلون كبوم يعني يوكرين زبلي سلازي تصفى كم زي بلو كل جينا عبزي خاطري هذا كابتي منقسنا جرمان كابتو كنا تاتوتي مسراشات أقوم مفاتيحو غاز كابراشا كنتو تجمير تراي تغطى بخ برابر زغل كابون عب يزبل نعوخ قبر دي كون زبن تعارو نتكوينات كنا وحو زفتن مراحيهم كمورتو زفتن زلو نزن دحر مريص أمهم already عبودات عبيدهم على تمزبي اتزاق زمصهم كتباوي مرماس دما يقبومي they deserve it لازم if they choose أنا 5 عين السب كالما أمارات قبر لهم زغل مراحي كن زمورتو مليسو نتكوينات كنا وح زغل يد مليسا بكينات كنتو زغل مراحي انت مريصهم اتزمصهم شجر يقبوهم يو I think كل سبعة يكونن زمرتاجن زبز أنت مريض أما that's what it is أنا بحكي جرمن سنة بيك كيدا بزي سكفتي تكونتات كل نقرأهم كتر خلا عبد they are choosing their path من قدام يمرتلو زخانة خدين قصالهم زخل سبي إلا شو دونالد ترامب قبل غيرو كتس أوتو مخانط راين عندو زال irrelevant. The decisive factor is that we do what is necessary to defend ourselves. Merz's comments come under growing pressure, particularly from Trump, who has long criticized NATO members for failing to meet their defense obligations.
while NATO expects 23 out of 32 members to meet the 2% target in 2024, Merz insists that Germany's defense capabilities are the priority, rather than adhering strictly to NATO's financial benchmarks. This debate has become a significant focus. So, دائم زبل زلو جرمن حدا كابتري بريهلنا زلو جرمن وتحضروا عامناتنا ديفنس ناتنا نمكلغال عامناتنا بزغال تفكن عريو خنكل لنا كان استغلوا خنكل لنا يم زبل زلو. The question is how وخميقات عريو من قدني تقد قبرت خنكا نبتا بوتين زبلازل نبتا دونالد ترامب زبلازل كتاتو كتكل لك نباك اتو تخنكا دما بتخكل ديفنس ناتكا نكت عريو عامل لكادو للو كل دما أبزي وانزي ولا كوني security challenge انتو بيروبا جرمانون كوميس معمتلو وطبعا هتكا حساب زي الرقاية security ناتكا غاب خمي كتساها خلطخل مالت أبوري كونا مدي خاخد كيار نتقول نقرنا بكنا دي خاخد كيرو بخام خاخد كتسل تخلي خاط أقاتات على كاري كوم خد بركازغل بحفشة أب جرمان وريدو زولو حدا بوليتيكنيا نايجريخ جرمان economies كابوتي لو فكا تبلا شيء زي كأرنا حدا industrial revolution زليل حليفو ميدك يسوم كلويلو زغا زنا green tech technology زبحال زلو مجمريا تي high tech زبحال زليل حليفو مي زغل technology زغل ناي IT نا internet company تاتقله ديك يسوم كلو حليفو ستراي كيكون حجرمات ناي حملاي ناي solar ديو ناي electric cars تي ناي كلام لدما السلم حليفو سالسايد ماز artificial intelligence بحال زلو big data السون حليفو تزي عبي industrial revolution نيروبا سلذي سجرا إيروبا تنسيا توداديرا معركة لوت كتقوي تخليا يتخلني يعني كامل ميت خاميت كتزارب يتخلني خام in general جن جينا أبكينات كايم زلو كابتنا يكونات نفس وقت يوم يعني بحكي مع أنا شت أبينا دحريت تمليسنا كنجمر تزبل بتخالنا نيرو مخنيات مهور زي قال لهم institutions هالهم يونيفرسيتات هالهم نجاراتهم كقبروا مخالو بين نعوخ قبر زخل ما راح يبلومن قالوا دما كنت حزبهم دما ينقل كلالو تدي population ناتهم حزب ناتهم ينقل كلالو 8 سنواتهم دما كم تناي كلام من سي صعرا ما يكونن بتزخافه كفال كسك كم زعقام كقاتم كلنا ابنت كاب جرود بزع سبي زهد زله عقم زله وسب بقعه زله ابنت بتكنولوجي استمهردي بحكمنا استمهردي نجرمن كنت باهم قال كل مقان مسفلته يحدمي نبقى الهاجرات كيدو نجرمن صب باسبورت كيدو بقى الهاجر بصبغ لمس وحسنت بزله ابوك نبريز مرت مبزحت جزء تنهجرات كم قال كلها مزجمرة من يسترفع فلك مالله حماق زيجا ويقول وتسي تاو زي كونه زيجا ويقول تزبلت زيجا يكون سب جندب كان سب جنزب قال تفهم زهاد مسميم مهنياتو من قست كله كله تاكسين قالن سلزجانن بانك تاتون كعات سلزغليلهم جنزب هو سيدتي مليونير ولا بليونير ستة لبوتاتاتو يزغير يحريو عقم زلو ناي فولي كلا تمرتن عقم زلو أبحر زوجق زلو كامبانن هجر تطوق بلا يدلني لومي علم فولي كلا نزلو بدعمية هادنا سلازي أمارات يتصل زلو حفيلهم كاساتهم أبتي مرجع زلو متخاي قدو سلازي أيو نتهجر كتحنا زغل زبلنا تكو طباق غير زغل زنبر السب سلازي قد فكا شجركا النبأس يخيل مالتي. Really anything that the Trump administration does when it comes in is what is the reality on the ground in light of many people's comments. To try to help make some sense of all that, we got one of the better voices out there that we've seen, and we're always happy to have back Patrick Henningsen. He is a geopolitical analyst, journalist, and host of SundayWire.com. Patrick, first of all, welcome back to the show. It's great to be with you, Daniel. Appreciate it. And listen, I mean, obviously, we're going to talk about a lot of important, both tactical and strategic issues regarding the war today. But one of the reasons we're, some of our fans, anyway, are really glad to have you on is, well, somewhat different. This is one of the views, comments we've already had on here from one of our most loyal viewers, Svetlana. Yes, media over the last week or so because of a so-called surprise offensive in the Kursk area that's been going on. That gets a lot of headlines. It doesn't get a lot of analysis, though. So we're going to do a little bit of that today. And I wanted to put up a few comments from and a couple of maps even of what's happening. So هذا كابتي حتى زلو يوكرين مالت كم شللتنا تكبون ديم زلي زلو قنا كورسك ريجن حدش متقعت كفيتو بكرنيوم نسو كل جينا زخون يغنوت إتهمتن ميديا سق قبل تجمير دما يسعر لهم كل جزء تا ملختي تصبغتيا كل جزء تا تاكتيك نايت ميديا معربا ميديا كل دولنا زربات من دهري لهم مزراب دهراب قاريصهم يسعر يوكرين ترى مالات سعر على مالتي
so እስከ ብዛዕባ ኩናት ገለበለና ይልወሉ by the Institute for the Study of War. As I always do when I give a caveat, they are really good at maps and they're terrible at analysis, but their maps are really good sometimes because they accurately show what's happening on the ground here. And sometimes even they have to admit the truth on some things, and they've been doing a lot of that of late because they're forced to. I want to look first of all, the ISW has reported, and again, this is not Russia propaganda. This is Western admissions about what's actually going on the ground. That said that in the last 12 to 24 hours, Russia has been advancing in the Kupiansk, the Toretsk, the Pokrovsk, and the Kursk area. And so መጀመሪያ እቲ the science of war ወላ ገለ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ፕላትፎርም እዩ ብዙሕ ግዜ ናይ ኩናት እዚ ሳተላይት ኢሜጅስ ዝርግሕ ማለት እዩ እንጂ ካርታታት ዝህብዎ ነቲ ካርታታት ማኒፕሌት ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ኣብቲ ኮመንት ተረክቡ ከሎ ኣናሊሲስ ግን ንዩክሬን ክሕጉሱ ወይ ቁሩብ ናይ ዩክሬን ሳይት ክሕዙ ስለ ዘለዎም ጌጋታት ሓበሬታ ይህቡ እዮም ነቲ ሰብ ነቲ ካርታ ኣንቢቡ ክዛረብ ዝኽእል ግን ብግምጣል እዩ ዝርድኦ በቲ ትክክል መልክዑ እዩ ዝርድኦ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዋላ ብርቱዕ ዘረባታ እቲ ካርታታት ሓቀ ስለ ዘንክት ዘሎ ክሓብዎ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ኮይኑ ኣሎ እንጂ ሓደ ካብቲ ዝርአ ዘሎ ኢሎም ራሽያ ኣብ 4-5 ግንባራት ትደፍእ ከም ዘላ እዚ ብኩሉ ግንባር ትደፍእ ከም ዘላ ኣብቲ ኩፒያንስክ ዝበሃል ዘሎ ዲ ፖክሮቭስክ ዝበሃል ድዩ ካልኦት ዋላ ኣብዚ ኩርስክ ዝበሃል ዲ ብኩሉ ራሽያ ትደፍእ ከም ዘላ ምናልባት እቲ ተሪፎም ዘሎ መዓልታት ብዙሕ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዝመፅእ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን መፅኡ ኣብ ቀዳማይቲ መዓልቲ ፊስካ ነፍሒ ጠጠው ዘብሎ ኩዕሶ እግሪ ስለ ዘይኮነ ወይ ስፖርት ስለ ዘይኮነ እቲ ኩናት ንዩክሬን ብኣሉታ ኣብ ሕማቕ መድረኽ ከም ዘሎ ንራሽያ ድማ ኣብ ፅቡቅ መድረኽ ከም ዘሎ ብዓይኒ ኩናት ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ኩናት ፅቡቅ ክኸውን ኣይክእልኒ ግን at the end of the day ኩናት ሓደ ክስዓር ስለ ዝግበር እቲ ዝኸፈ ኩናት ከንታይ ፈሊጥካላ ክልቲኦም ዘይሰዓር ኮይኖም እዮም ዝኸፈ ኩናት እዩ ንዓመታት ድማ ይቕፅል ኣገለገለ ኩናት ኣብ ኩናት መን ሰዓረ መን ተሰዓረ ምባል ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ክውዳእ ክኽእል ኣሎ እቲ ኩናት ምክንያቱ እቲ ዝኸፈ እቲ ኩናት ፎሬቨር ክኸውን ከሎ ንሓዋር ክኸውን ከሎ ሰባት ሂወት ናይ ደቂ ሰባት ናይ ህፃናት ናይ ገለበ ናይ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝበላሾ እዚ ፍሮዝን ዎር ዝበሃል ኤርትራ ዘጋጠማ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ገይሮም ከመይ ገይሮም 20 ዓመት ናይ ኤርትራ ሂወት ናይ ኤርትራውያን ከም ዝፅያቕን ከም ዝበላሾን ገይሮም ደይመደይ ኢሎም እዮም ስለዚ ደይመደይ ኤርትራ ክትወርር ከም ዘይትኽእል ንኢትዮጵያ ክትሃርማ ከም ዘይትኽእል ግን ንሳቶም ክወርሩ ከም ዝኽእሉ ገይሮም ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራ ኮፍ ኢሎም ስለ ዝነበሩ ንኤርትራ ኩሉ እቲ ሂወት ናይቲ መንእሰይ ኣብ ውትድርና ከም ዝኸውን ገይሮም እዚ ከዓ ደይመደይ ኢሎም ዝገብርዎ እዩ ስለዚ ኣገይ ከምዚ ዓይነት መድረኽ እቲ ዝኸፈ መድረኽ ምዃኑ ንዓና መፅሓፍቲ ነጊርና ወይ እውን ካልኦት ነጊሮምና ዘይኮነስ ኣብ ህዝብና ናብ ሃገርና ዝረኣናዮ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ So I want to kind of take a look at each of those in turn. We'll start with the Kursk. Gary, if you could throw that full screen up there of the, sorry, there you go. Sorry, I got out of order a little bit because I think this is important to see for a number of reasons. You see in that green, the bigger green circle in the upper right-hand corner of that, the blue area there toward the center, it was the objective set out by the Ukraine side. That's what got all these big headlines in the West that, that Ukraine launches an offensive in the Kursk, which I found puzzling because when you actually look at the substance of what they did, it was a very small portion of this front here and a relatively small number of troops. The initial incursion was by basically a company plus about 20 armored vehicles of various types, tanks and armored personnel carriers. And they made some headway, but they ran into a buzzsaw really on the front. So እቲ ንሪኦ ዘለና እቲ ቀጠልያ ካቢቦም ዘለዉ እቲ መጥቃዕቲ ክገብርዎ ዝፈተኑ ዩክሬን ንእሽተይ ምንቅስቃሳት እዩ ነይሩ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት እንተሪኢኻዮ ከመይ ዝበለ መንቀራቕሮ ኣትዮም ከም ዘለዎ እዞም ሰራዊት እዚኣቶም ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ራሽያ እዩ ዘሎ it's going to be very tough ግን again ገለ ነገር ክገብሩ ስለ ዘለዎም ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዓይነት ኩናት እዚ ድማ ነቶም ሰራዊት ሚድ ግራይንደር ብልዎ እዚ በቃ ናይ ሰብ ጣሓኒት እዚ በቃ ሰብ ይጣሓን ኣብዚ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ዋላ ብወገን ራሽያ ዋላ ብወገን ዩክሬን ምስ ዘሎ ቴክኖሎጂን ክበድና ያፅዋርን ብፍላይ ድማ ብወገን ዩክሬን ክትሪኦ ከለካ ካብ ዓዶም ርሒቖም ወፂኦም ኣለው ኤር ዲፈንስ ሲስተም ምሉእ ከይህልዎም ይኽእል እዩ የብሎምን እውን እዩ ዝበሃል ስለዚ እቲ ብሚሳይላትን ብነፈርትን ክመፅእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ጥራይ ኣብ ግምት እትዎ እቲ ካልእ ፊት ንፊት ንሓትዶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ኦፍኮርስ ኤቭሪባዲ ኖውስ ከቢድ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ግን እቲ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ዝኽእል ክትከላኸሎ ተዘይኪኢልካ that's pretty much a very hard situation ግን again እቲ ምርጫ ንሱ ካብ ኮነ
أبزي هذا منستر قدات وصاينا يتهجر تزاري زنبرة تزاري بنيرش موز. Labour about this thorny issue of conscription and the age of conscription in Ukraine. It was 27, it's now dropped, hasn't it, Vitaly, to 25. And the US have suggested as well that it be raised, lowered even more. Let's have a listen to some of that interview. So, أمريكا يكون معربة عالم تهيز بالزلون نتني أدمني سراويت معسكر تحت كتور دول لكم يبلو مالون يوكرين. لذي نيوتدرنا أدمه بسرعة شو عطن تلقين بسرعة مشان ويتعطيو كتور دول لكم يلوم أمريكا يكون أوروبا سأعطي قبل له أبي يوكرين كفيديو هذا بوليتيكانيا تزاري ونيرو. I don't think the drop will be as dramatic as it sounds. I mean, I do not see why it should go straight to 18. Right, but you're expecting it to come down again from 25, it sounds like. I don't have an answer to that. I'm not expecting that because it's the generals who have to make this argument to the political leadership and to the parliament, and most importantly to the people of Ukraine, why it has to be done. Sure. Because it will be an extremely painful decision which will not be welcome. So انتي زلزلو تينا ادمان تحت مورد ازي كبيد مخانون تزبي يغونتي بايتو زي تهجر بفتسم كقبلو كم زي كلن ايز زارب زلو مقاله زراربا سراويت يبلومن تكوينات دماب سنك سراويت وحدي يسعر له سلازي ولا تكوينات يودب على الدي فلت ادمس تحت كورد يبلون حزب دماك دغ فايكلني من البات كون تخينتم جنرالات يوم زل دلو ግን ተቀባልነት ክልዎ ዝኽእል ሓሳብ ኣይኮነን ናበለይ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ስለዚ ሰራዊት ውዒድዎ ኣሎ ንዑ ንምድሓን ብምሉእ ተሪፉ ዘሎ መንእሰይ ናብ ውትድርና ክወስድዎ ድሌት ከም ዘይብሎም ግን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሓቆም ከዓ by any part of the Ukrainian society. But so I don't know whether this is going to happen, but if it is to happen, I am certain that it will not go down, the age will not go down to 18 right away. They will maybe go 1-2 years down because I think the only person who would be happy with going down to 18 would be my son, who is 18 years old. And so እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ወላ እውን ክወርድ ኮይኑ ብሓደ ዓመት 2 ዓመት እምበር ክሳብ 18 እሞ ክሕሰብ እውን ኣይክእልኒ ይብላ ኣሎ ምናልባት ን18 ዓመት እንድሕር ገይሮሞ ካብዚ ኩሉ ክሕጎስ ዝኽእል ወደይ ጥራይ ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ወደይ ናብ ግንባር ክኸይድ ይደሊ ስለ ዘሎ ናበለይ ትዛረብ ዘሎ ዘጂ ንፕሮፓጋንዳ ድዩ ክብሎ ዘሎ ወይስ حقنات الله we don't know ግን بحفشة تي قدود اسكرنا هذا كابتي عبي أزاربار سوزلو كاب سلطان زورده هجاب سلطان هيلن سبز مالك He wants to fight, does he? He's taking military classes, and I barely convinced him to continue with his studies at the university at this point. How would you feel if your son went to fight for your country? I will respect his decision. I think this is something that you should not be seeking, but if your time comes, you should face the challenge. وديتي وتدرنا كيس دليت هاللو وتدراو كلاساتوني وسيدالو ودا 18 عام كله انا كنت ابتمرتو كتكوريز دليلو كتكوريز بلو زنغريلو ود خان اب جنبار تزغي تايم تسمع كايلو وسانناتو كساب زغونه يدغفيه يبلالو اب رياليتي كتريم كلها ግን exactly دقوم ساتو زلو مرايا كالي مبزحتهم بوليتيكانيات دقوم ابت كوينات ايتوني ابز معبل عالم زلو امين باسرائيل تي برايم مينستر نزغل كاله ودو كاله اب كويناتنا تحمسوا غلو ودو اب امريكا ميامي كوفيل زلو اب فقود بارتيتات يزره تزي ندقوم ابت كوينات كساتفو زيدليو مرحت ابزي معرب عالم كومي دك مرحتي they have a special life بفلاي نسخان دق خنا كوينات كتوم زي تخلت خينكا بهيوتنا كالوتم كتصات يبلكاني ግን again who cares about that and خان تحرو خينكا قدام زقبرها. Close to the 3-year mark, Russia's full-scale invasion of Ukraine is witnessing the hostilities peak in the Kursk region. And the Ukrainian President Volodymyr Zelensky is facing the heat. A survey released by the Kiev International Institute of Sociology saying the people's trust in the Ukrainian president is eroding. So comes in Rio Zelena بحفشة التكونات اب تمرحنتنا يوكرين بريزنت زيلنسكي زلو اب يوكرين نام كل خيط كم زلو of course نزي زي ولا حنتي زقرم يبلومن لزي تراستناتو ناقول لي خيدالو people trusting president and people distrusting تي زي امنو نعبي خيدالو تم زامنو ودما ناقول لي خيط كم زلو زي كم نبرجر كخاطريو زي كمان 52% اللي هو كلنا خلونا انا we still need to double check معناته أجر ملوعني زلوك ساكن لو كامل لي كلني من there is no reason زخوني يكون مهنيات يلن نكامل وزغلو
ግን ስቲል እቲ ፕሬዚደንት ናይ ውግእ ፕሬዚደንት እዩ ዘሎ ናይ ውግእ ፕሬዚደንት ድማ በህዝቢ ፍቱው ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ very simply እቲ ኩናት ሰብ ዝፈትዎ ነገር ስለዚ ትገብር ዘለኻ በህዝቢ ፍቱው ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ካብቲ እዚ ፕሬዚደንት እዚ ብዙሕ ግዜ ዝኽሰሰሉ ብልሽውና እዩ ብዛዕባ ለንቀነ ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡሎ ክንሪኦ ኢና መን እቲ ብልሽውና ዘለዎ ኢሉ ንኣሜሪካውያን ገይርዎም ዘሎ ክሰምዑ While 52% Ukrainians trust Zelensky's leadership, 39% show distrust, while 9% are undecided. The poll is a wake-up call for the Ukrainian president as the Ukrainians' belief in him seems to be nosediving over the years. Back in 2023, 77% Ukrainians trusted the president. By February 2024, trust had fallen to 64%, and by May 2024, it dropped further to 59%. So እቲ እምነት ኣብ ልዕሊ እቲ ፕሬዚደንት ዘሎ እናንቆልቆለ ክኸይድ ከም ልቡር እዩ ምክንያቱ እቲ ኩናት ከምቲ ንሱ ፕላን ዝገበሮ ይኸይድ የለን ወይ እውን ከምቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዝደፍዎ ዝነበሩ ይኸይድ የለን እቲ ኩናት ድማ ፆታ ክራር ኣይኮነን ሂወት ናይ መንእሰያት እዩ ዝቐዝፍ ዘሎ እቲ ሃገር ኮምፕሊትሊ ዲስትሮይድ ኮይና ትሕቲ ቅርፂ ናታ ኣብዛ ዓብዪ ክፋል ናቱ ተረሚሱ እዩ ዘሎ ቁጠባ ናታ ኦልሞስት ናን ኤግዚስተንት እዮም ዝብልዎ መንእሰያት በሽሓት ብሚልዮናት ዝቁፅር ህዝቢ ናታ ሃዲሙን ተበታቲኑን እዩ ስለዚ ክንዲዚ ሰባት ይኣምንዎ ይክብሉ ከለዉ ነቲ ሂቦሞ ዘለዉ ቁፅሪ ንባዕሉ you really need to wonder ካበይ ዝመፀ እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ተመሊስና ንራእያ እስኪ ሓንቲ ተሽሙ ገይሩሎ All this time of the war, around 177 billion have been voted for or decided upon. 177 billion. Let's be honest. ኣብዚ ኩሉ ኩናት ዝገበርናዮ ካብ ኣሜሪካ 177 ቢልዮን ድምፂ ተዋሂብሉ ንዓና ንክወሃብ ኢሉ 177 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ክትበና ኢላ ድምፂ ሂባ ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ንዩክሬን ክንሕግዝ ኢና ኢሎሞ ሕቶ ረይዎ ሕጂ እቲ ብልሽውና ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ካብዚኣ ስምዕዋ መራሕና ዩክሬን እዩ ዘሎ ብልሽውና ዘለዎ ሃገር የገለገለ ክብሎ ኣለዎ መን እዩ ብልሽውና ዘለዎ ስምዑ ሕጂ ካብዚ 177 ክንደዮም ተዋሂብዎም ናብ ዩክሬን ዝመፀ ክንደይ እዩ We have not received half of this money. The second point, which is very important just as an example, is a 177 ቢልዮን ኣብ ኣሜሪካ ንዩክሬን ሓግዝ ኣለና ኢሎም እቲ ቁፅሪ 177 ካብቲ መንግስቲ ወሲዶሞ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ክህቦም ምዃኑ ነዚ ገንዘብ ዝነጊር ኣሎ ፍርቂ ናይዚ ገንዘብ ግን ናባና ይመፀን ኢልዎ ኣበይዳ ከይዱ 177 ቢልዮን ማለት I don't know 80 ገለን ቢልዮን ማለት እዩ ኣብያትዩ እዚ ንዓና ይተዋሃበናን ይብል ኣሎ ኣብ ሚድያ ብሚልዮናት ሰባት ዝረኣዮ ቪድዮ እዚ ስለዚ ብካልእ ዘራርባ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ብልሽውና እቲ ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ብልሽውና ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ረይዎ እቲ ገንዘብ ከመይ ኢሉ ብሽም ዩክሬን ከም ዝሽቀጥ ዘሎ corruption. The first question, whose corruption? This is the second. Here is just one small example for you. When the United States began to transfer us weapons, it was American money, but American weapons. Money for these weapons. As a president, I had cargo jets. Not in Ukraine because of the war, we moved them very quickly to Europe. We had cargo. We have good cargo fleet. Very good. Because of Antonov. So I asked American side to grant me the opportunity because our jets are at another airfield. And I asked America to give me the opportunity to use our jets for transfer, not to pay a lot. To whom? To your companies, to American companies. No, I didn't get this opportunity. My jets stayed put. And the United States jets, cargo jets, move these weapons. But everywhere you have to spend money. So we could get more weapons, but we have to pay for this very expensive fleet. ዋው እዚ እውን ካልእ ነፍሱ ዝኻለ ብልሽውና እዩ ዝነግር ዘሎ ዩክሬን ንመጓዓዝያ ናይ ነፈርቲ ማለት እዩ ዓበይቲ መጓዓዝያ አንቶኖቭ ዝበሃላ ናይ ራሽያ ነፈርቲ ሶቪየት ዝነበረ ነፈርቲ ስለ ዘለና ኣብ ዩክሬን ኣይኮነን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ፅዕንያን ኣለና ዝኾነ ኣፅዋር ክወሃበና ከሎ ብናትና ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ጀትስ ጌርና ከነምፅኦ ንኽእል ኢና ኢሉ ዋጋ ሴፍ ክንገብር ስለ እንደሊ ቀልጢፍና ክንወስዶ ስለ እንደሊ ናትና ኮፍ ኢለን ዝኾነ ስራሕ ዘይሰርሓ ከለዋ ብናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ክጓዓዝ ይብሉና ኢሉ እተን ናይ ነፈርቲ ናይ ኣሜሪካ መጓዓዝያ ድማ ኣዝየን ክቡራት እየን ስለዚ እቲ ገንዘብ
ኣብ ሲስተም ከመይ ገይሮም ይበልዕዎ ኣለዋ በኣሜሪካ ብግልፂ ዝዛረብ ዘሎ ናፍርሄ ግን ዛረብ ገርመኩም ብጣዕሚ ዝፈር ብልሽውና ናይ ኣሜሪካ ስለ ዘጋልፅ ዘሎ ክስሕና ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ እቲ ብልሽውና ዝበሃል ኣብቲ ኣሜሪካ ከም ዘሎ ጽቡቕ ገይሩ ዝገልጽ ዩክሬን ኣዝያ ብልሽውና ዘለዋ ሃነቲ ገንዘብ ከም ዝገይሩ እዚ ብልሽውና የብሉን ወልሱን መንግስቱ ብልሽውና የብሎም ማለት ኣይኮነን እዚ ዓበየ ብልሽውና ኣበይ ከም ዘሎ ዝነግር ዘሎ ናይ ቢልዮንስ ብልሽውና ኣበይ ካየድ ከም ዘሎ እንደውም እቲ ገንዘብ ካብቲ ኣሜሪካ ንኸይወፅእ ዋላ መሽረፈት እንድሕር ይቦሞ ብሚልዮናት ይድሽየጥ እቲ መሽረፈት ስለዚ at every stage ከመይ ገይሮም ነቲ ገንዘብ ከተሃርፍዎ ከም ዝፍትኑን እቲ ብልሽውና ድማ ሲስተማቲካሊ ብኸመይ ከም ዘጋጥም እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ again ኩነታት እዚ ብምብርሁ እውን ጽቡቕ Question. Is this corruption or not? Or lobbyism? What is it? You mean corruption on the part of the U.S. companies? Yes, making such decisions. Yes, I got it. The lobbying for such decisions involves some companies that make these decisions. But I can't be open about it, and I couldn't speak loudly about it. I didn't want... So, ብሓፈሻ እዚ ሎቢ ዲኻ ክትብሎ ዋላ ብልሽውና ኢኻ ክትብሎ ኣብ ኣሜሪካ ናትኩም ቋንቋ ኣለኩም ስለዚ እቲ ኩነታት ግን ነዚ ይመስል ብምባል ክሳዕ ክንደይ ብስርቂ ከም ዝተፃወትሉ እቲ ገንዘብ ተመሊሶም ድማ ራሻ ጌራቶ ኢሎም ከም ዩክሬን ጌራቶ ኢሎም ከም ዝኸስዎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ It's a very sad story ሃገር ዕኒኻ ሽምካ ድማ ተበላሽዩ ከምዚ ትኸውን ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ብልሽውና እንታይ ከም ዝመስል ካብ ኣፎ ሰሚዕኩም ኣለኹም and I hope ገለ ነገር ተማሂርና ክንከውን ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ሃቡ ናትኩም ሪቱ ናትኩም ደገፍን ሃቡና በልኩ ከም ወትሩ ንቁልና ክሕግዝ ዝበልኮ ትሕዝቶ ዝቕርብ ምዛለበዋ ድማ ገፍ ዓለምና ብአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ በብሎክቼን ቴክኖሎጂ ከምውን ብሮቦታት ትሕንበበሉ ዘላ እንታይ ዓይነት መንገዲ ወይ ጉዕዞ እንተወሰድናይ ዘዋፃና ንዝብል ሕቶ ክሕግዝ ምንታል መጀመርያ ኣብ ሓንቲ ስራሕ ኣብ ሓደ ዓውዲ ሰርቲፊኬት ወይ ስራሕ ሒዘ ክነብር የምባል ጽቡቕ ውሳነ ይኮነን እንታይ ዳ መጀመርያ ነቲ ቴክኖሎጂ ዝሕንበበሉ ዘሎ ሓድሽ ሴክተርስ ኣብኡ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ከምውን ንበዓል ክሪፕቶ ከረንሲ ፈሊጥና ዝተውዒልና ክንጥቀመሎም ክንክእል ኣለና እዚ ዕድል እዚ ዝድገም ዕድል እውን ኣይኮነን ካልእ ድማ ነቲ ቴክኖሎጂ ከይወሓጠና ከሎ ክንመሃሮ ክንብገስ ኣለና እንታይ ዓውዲ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ተማሂረ ቅድሚ ሕጂ ዘይኮነስ ከም ብሓድሽ ክንመሃር ክንብገስ ኣለና ንዑ ዝሕግዝ ፕሮግራማት ድማ ኣለና ኣትይኹም ራእይዎ ሕጉሰኩም ድማ ይኽእል እዩ Thank you.